Atongoi mandini ni maumani asiko cia mubai umwe kwendea kwithwa na andu kindu kila mekwasya cha makusiwa nikikwithwa na uthu kwanzia wasiukite matongoi ni Archbishop Dr. David Gatimu atongoi amiasisiko ini siende na kumila wandani muno na ni mutuo muthu kwa ilete ukeme wa bala mekwasya kana siende yani siusi ya amwika akwithwa na misivinda yukite imakulia kwate metuo ya Kiafrika pamoja na wendi wangai wa mundu umekwithwa na mundu muka kabili. Ainene ya kanisani wa Peter Pelula withika kauntini ya Kiambu atongoi mandini matongoi ni Archbishop Dr. David Gatimu ni mailesi kanando cia mubai umwe kwa mwika tasitwaitewa na ngiku munene wako kwa sanda ya muthembi Gatimu no akanya mutu usu totonya kwangela mikalile mithuku kwa mwika ayongela kwa cia kanando matiendo ila ngai wawetie tasailite kati wa mundume na mundu muka. Nataka kusema ya kwamba haya mambo ambayo imeongezeka ya watu wa jinsia moja, hiyo sio mambo ambayo inatokana na Mungu. Hiyo ni roho wa pepo. Maana Mungu hakuwa na mpango wa namna hiyo. Mwanzo aliweza kuumba Adamu na Eva. Basi tukisema ya kwamba mambo ya jinsia moja iendelee, itakuwa hiyo ni kinyume ya mpango wa Mungu. Muthembiu ula wathumuie wianthini wa kanisa wa AP no anenania na mwika aimelesya kanando cia mubai umwe siesa kwa kamusi indi ni cia kuongela wanangi kunthini wo oingi no amenda si pamwe na alimu na kanisa kwa pamwe kumwanya nzia ila ya ile. Tunika sana wakati tunaona mambo haya yanaendelea hasa kwa vijana wetu. Unajua hii mambo sio ya Kiafrika, sana sana ni ile mambo inatokana na nchi za magharibi. Maana watoto wetu wanapoenda kule, wengine wanaangalia luninga, wengine ambao ni hao wanaangalia hizi mambo ya simu. Basi wanapoona mambo kama hayale, basi inawafanya waingilie hiyo maneno. Kwa hivyo ile kitu kilioko, one thing hawezi pata watoto hiyo nawaambia hakuna watoto. Ile nyingine hawezi kukaa mpaka wazeeke, ati watazeeka sasa wakiwa katika hiyo hali. Watafika wakati wataachana. Ndeto siake ni cia kwatu ambao ni mutongoi wa kanisa Esther Wanjiku aya siaka na wonzu mwingi kwa mwika toto aite ya mwika ingi kwithwa na ndu ba kumandawia. Kitu inachagia ni pia pressure, mahali amezaliwa, pia uvivu. Unapata jenzi wengi, unapata hawataki kuchoka, hawataki kutumia muda wao kutengeneza pesa ama kufanya kazi, wanataka vitu za kuja kwa urahisi, anataka maisha mzuri. Onuyovo atongoi yani maweta kana umu wandu ithi tasithitwe iambia maskuluni ma secondary na kuangeleka imanisioni cia yulu kana university. Atongoi aingi ni makulia serikali kukwata mbau kithito kila kikwailia mikalile ya amwika. Ni kuomba hata serikali na wale ambao wanatunga sheria, wale wabunge wetu, mambo kama mjadala kama ile ikiletwa, misaada kama hiyo ikiletwa katika bunge zetu, watu tupilie mbali, kwa sababu hiyo ni kitu hata inaweza kutuletea laana katika nchi yetu. Ngilivoti ya vilingi wa mavo nitawa Susan Kabili.